Bioskopi u Srbiji su među najvećim žrtvama tranzicije. Nekada razvijene bioskopske mreže koje su u najvećoj meri funkcionisale kroz društveno samoupravljanje uništene su lošim privatizacijama i dovedene u krizu zbog platežne nemoći građana. Uprkos svemu, bioskopi i dalje opstaju i razvijaju se kroz nove oblike. Klasičan bioskop kao kulturna navika, prostor, mesto kolektivnog i nostalgičnog zasigurno nestaje, tvrde organizatori programa dokumentarnih filmova iz regiona i izvan mraka. Klasičnog bioskopa skoro da više i nema, sem na filmskim festivalima gde je nekada stečena i jako dugo negovana kulturološka navika odlaska u bioskop, zamenjena takozvanom event kulturom u kojoj publika hrli na filmske festivale. Zbog apetita publike za kulturom i zabavom u većim mestima u zemlji polako raste broj modernih i supermodernih multipleksa koji se baziraju na aktuelnoj ponudi hitova, unapređenju tehnologije i potrošačkoj moći građana, koja iako niska ipak omogućuje iole pozitivno poslovanje na korist svih. Situacija je nekako konstantna, što je dobro. Dakle, nismo uočili ni veći pad, ni neki preveliki porast posetilaca, negde onako u jednoj pozitivnoj stagnaciji, tako da publika i dalje ide u bioskope i što se Arena Cineplex tiče, nije kriza kada su u pitanju bioskopi tolika. Najavljen kao najveća svetska bioskopska atrakcija u Novom Sadu, nedavno je otvoren bioskop sa prvom 4DX salom u Srbiji, čija lokacija u tržnom centru Big predstavlja globalni trend bioskopskog poslovanja i obećava uspeh. Jer u principu i tržni centar, ljudi shvaćaju tržne centre i da kupuju neke ekskluzivne stvari, i da kupuju stvari svakodnevne, a i da se zabavljaju. I to je vrlo jedan logičan potez, jer jedni drugima, ako sam tako da kažem, privlačimo publiku i to je jedna vrlo korisna simbioza i za tržne centre i za nas. Unapređenje tehnologije ima ključnu ulogu i kada su u pitanju nekomercijalni i umetnički filmovi, ističu u Kulturnom centru Novog Sada, kojem je ove godine grad omogućio kompletnu digitalizaciju. Kulturni centar može da prikaže sve, od 8 mm, 16 mm, 35 onda za sve ono što je digitalna, sve oblike digitalne projekcije, čak do 4K rezolucija, a isto tako i 3D. Sa druge strane, unapređenje tehnologije u manjim mestima u zemlji ogleda se u širenju fenomena putujućih bioskopa, gde se zbog potreba građana projekcije aktualnih bioskopskih hitova održavaju u prilagođenim i često improvizovanim prostorima.